Yemsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla Baba wamthwesa amandla Abagulayo nabahluphekile Baba sondele emkhunjini yalokhonzo Yemsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla Baba wamthwesa amandla Abagulayo nabahluphekile wona wesondela emkhunjini yalokhonzo Yeshiteni mhlobo uNkulunkulu wamthwesa amandla Baba wamthwesa amandla Wamthwesa abantu abagulayo nabahluphekile wona wesondela sondela emkhunjini yalokhonzo Ake sibingelele kakhulu obingelela umntwana kaMhlongo kanjomane eyaduka iminyakanyaka yazi yatholakala koSini umntwana kodimba komnguni kozamazama kofenya ngifuna ukuthi ke esizweni sonke lo bingelelayo uyena udokotela bayamaza abaningi asidumile ke ngokuthi senze into eyiningi kodwa sidume nje ngokuthi senze izinto zabantu zenzeke siqonda ukuthi ke ngifuna ukuthi njoba kukhona ispecial nje esinaso mhla ka30 kuSeptember ngoba ngabatshela abantu ukuthi mase nespecial sike silanda amandla amasha into esiwalandela yona siwalandela into eyodwa ukuthi wonke umuntu siqinisekise ukuthi wonke umuntu ofikayo kwispecial angafiki ehambe efana njengaqale kodwa afuna mayefika kuspecial afike kukhona umehluko masephinde emuva nathi siqonda ukuthi ke akekho umuntu ozofika kwispecial afane njengoba kade efikile ngoba ngabatshela ababukeli ukuthi asigcini la ekulapheni kodwa sinazo ezinye indlela zokuphila noma ezinye indlela kwazi ukuzama into emali sinamabhizinisi ahlukahlukeneke seleke silungisela ispecial salandela amandla lawo seyiqalile izinto zenzeka namanje ababukeli ngifuna ukubakhombisa ukuthi le moto engihamba ngayo abayazi inhlobo imoto entsha le ehamba ngayo ngifuna ukuthi ke kubalandeli basiya Viva TV noma kubantu abalandela usiya Viva TV kubantu abahamba nomkhulu umhlongo la eyakhona ngiqonda ukuthi into engiphethe manje inzima kakhulu akekho umuntu ozobuyela ekhaya efana na wonke umuntu uzobuyela ekhaya kukhona umehluko kukhona ushintsho namanje ngiyaqinisekisa ukuthi zonke izinto esizenzayo sizenza ngeqiniso ngoba yikho ebhlungu njengenyanga eyiqili ephumelelayo eba nezimoto ibe nemizi kodwa abantu babe bekhaya thina siyagaranta ke lokho ukuthi abantu lesibalaphile akekho ngisho umuntu oyedwa okuyena yena oxakekile bonke abantu esibalaphile thina bayasutha bayadla banezimoto banemizi abathathile igubhu zewashe ibona mfakazi lokuba uthi kahle kuyasetshenzwa la kaMhlongo ngifuna ukuthi ke le mali akabi imali yokwelapha kuseyimali yamabhizinisi ami ngoba kubalekile ukuthi yonke into engiyenzayo angiyitheste kumina phela ukuthi iyakhona yini ukusebenza meke ukuthi iyasebenza ke kumina yila kuzobona khona abantu phela ukuthi nabo abayithatha izinto ezizobalekelela ngiqonda ukuthi ke zonke izinto kaMhlongo ziyenzeka nje bakujuba bakazinto ziyenzeka nje zonke izinto ziyenzeka abafuna umcebo abafuna ukuba nemali abafuna ungaxakeki abafuna ukuba njani zonke izinto izokwenzeka njengokuba befikile le moto engihamba ngayo yitshaceke ngiyilandile straight namanje ngifuna ukudlula la kumapholoba nje kasiya Viva ngimtshengise ukuthi pholoba masuke siza abantu ngeweqiniso lento esinayo asikwazi ukuthi umuntu ngafika ngasebenze kubeni ithini isebenza siyaqinisekisa ukuthi kuzisebenze kuthina nangumuntu ayiqali kwazi ukusebenza nakuyena ayikusebenze kuthina mase bebone nabantu ukuthi lento esiphethe iyasebenza ngiqonda ukuthi ke abakhululeka ababukeli bonke silungisela umhla ka30 le moto nami bengenzela nje ukuthi ngikwazi ukuthola inqola yokuyokha imithi yabona ngoba wonke umuntu kubalekile ukuthi mawukuthi uyasebenza phela mewukuthi uyazamazama awukwazi ukuthi ngathi uyinyanga ungabi nayo imoto eyiveni yokuhamba uyokha imithi ikimthwala imoto zami ezincane ngize ngidabuke nami isola sinqumo ke ngisithathile lesi ukuthi kufanele ngenze njani ngihambe ngiyothola iveni mase ngithola iveni kuyimanga ngikwazi ukuthi ngisiza abantu ngendlela efanele ngoba imithi siqhube emahlathini
emakhayeni ahlukahlukene mhlambe siya koMalangeni siya koScottsburg siya koMzinto siya koMfume yonke indawo lesikwazi ukusiza khona abantu siyabasiza ngiqonda ukuthi ke wonke umuntu uzoxakeka ngoba ethanda ukuxakeka thina sesikhona ekusizeni abantu ngeindlela ezahlukahlukene ukuthi kungabi khona umuntu ozohlupheka ibambe lento khona kuzokwazi ukuthi wena ukwazi ukusizakala bona inyanga yakho qala iphumelela khona uzombona lo muntu ukuthi lento akhuluma ngayo unayo nami ke ngifuna ukukhomba ufakazi nenye futhi imoto ngingayilanda asikafiki special angifuni kube khona umuntu ozothi hayi ngoba wenza special ingako sengunje nje asikafiki special simhla ka30 into ekufanele uyenze ibhuka kule number nayi mamba ngicela uyibamba 083 lesibhuka kuyona 406 8658 083 406 8658 isekhona indawo na ungabhuka kule special ispecial esinaso esewash eseringi esefoni esewash eseringi esefoni wonke umuntu ofisayo ukuthi abe ingxenye leso special neringi ikhona wonke umuntu ofisayo ukuthi abe ingxenye leso special usamukelekile somsiza ngendlela afuna simsize ngayo ngicela ubambe nayi number 083 406 8658 imbila yeswela umsila ngokulayezela ngiyazi sezenzekile iphesheli mhlambe walimala kwangahamba ngendlela efanele kuhambe ngabe bengizothi mina utest kulesi sikhathi nangu September sowufikile September 30 ngomgqibelo ekseni ngoba eqala wonke umuntu uyobe dingeka imali ebhukhwa ngayo imali u1000 wena mase ufika ngalelanga ufika uphethe imali u14000 ngesandla as transfer sifuna cash ngoba kufanele ngasikhathi uyibeka simemezele dozini la kaMhlongo ukuthi phela le manje obuyibeka ayibuyi phindaphindiwe kuwena kwenzeka izinto zakho zenzeke so le ndlela yamakhadi ngicela sibulaleni izobe ngatransfer wonke umuntu uzobe fika nemali u14000 eyiphethe ngesandla eyicelela so besigeza so besifutha umuntu athatha ifoni so besigeza so besifutha umuntu athatha iring so besigeza so besifutha umuntu athatha iwash wonke umuntu ke nje ofuna ukusizakala kaMhlongo akeze kuthina simsize sigarantile ngalento esiphethe nayi imoto babukele ngicela nibuke yintsha ceke sila nje garage sayibuya sayibeka la asikafiki special kodwa silungisele special ukuthi wonke umuntu makhona umuntu odinga ukuyogezwa ngale yalanga le special akangena emotweni ahamba yogezwa makufanele bekhona umuntu ozoyolwandlu akangena emotweni ahamba yolwandlu sifuna ukusho njalo nje kubabukeli emakhaya bonke abalandela uDr Mhlongo nabasizakala Mhlongo nabalandela siyaviva TV siyabonga kakhulu sifuna ukusho njalo nje namhlanje ngoba ake ubone naku ganda wami engisanda ukuyulanda naku ganda ngifuna ukunibukisa ngengane zethongo batwana bakaNkulunkulu nasi silwane sikaMhlola ngithi nginitshengise ngifuna ukusho igama la leyo nyanga efika la namhlanje izositshengisa naku ganda ethi cha ungowayo ithi ayidlulela isibezele sibone imoto isibanga sento esifika ngala ezosivezela sona namhlanje ngiyazi ukuthi abantu abaningi bayazi ukuthi uma usebenza ngokusikhandla abantu bayabuya bezobonga uma usebenza ngokusikhandla abantu bayishiya inkokhelo uma usebenza ngokusikhandla uneqiniso futhi kubantu bayakwazi abantu ukuthi bekwazi ukukuseka namhlanje la kwaSiyaviva TV1 sivakashela uDokotela omkhulu uDokotela onamandla uDokotela owenza izinto zenzeke nale landela imhlophe ngifake khona ngabelazi nabuhlungela endaweni yalo ukuthi shoot khona uDokotela uzayo oza lesikhala sikaMhlola kanza kwethu uDokotela ke namhlanje sizokhulumana naye ubona kwaSiyaviva TV1 ozosivezela elinye lama-toys akhe kungenhloso njalo ukusivezela leli-toys kodwa kube ukuthi ngesikhathi ekwavunyelana ngaso ukuthi kunqanywana ngaso kuyofanele ngabe uselanga leso sikhathi wasethi ke cha akakwazi ukunyanyalada futhi akakwazi ukufihla akakwazi futhi ukuqamba amanga athi ayikho ingane etshezelwe wathi ke cha namhlanje laba Siyaviva TV1 soke sibone kuyamehlo soke sibone isimanga into engiyithanda kakhulu ke ebegarantile wathi kubo bonke abantu abayofika ngomhla ka30 kuSeptember ekhaya lakhe khona into abakwazi ukuyibona khona into abakwazi ukuthi bembathe khona into abakwazi ukuthi behlalisane nayo ngoba isiqalile iyasebenza wagiya ke kakhulu wathi unina ozala yena wayenamandla kakhulu futhi naye unamandla kakhulu ngokuba uma wakhe uze wakhetha ukuthi cha impela ake ngivakashe mntanami ngizovakasha into lapho ozokuba uyinikeza abantu izinto zenzeke uqala ukuthi izinto ziyenzeke angazi ke noma sengimnikile Kulayana bahluphekile bebasondela sondela emkhunjini yalo ngaphansi ngemsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla baba wamthwesa amandla
sondela yeyishideni imhlobo uNkulunkulu wamthwesa amandla baba wamthwesa amandla usiza abantu abagula nabahluphekile wena wesondela sondela emkhunjini wakho uzophila wamthwesa amandla usiza abantu abagula nabahluphekile nawe sondela emkhunjini wakho Yebabiyamba lenqola Yebabiyamba lenqola Yeyigibela umkumbikano wa Yeyigibela umkumbikano wa nawe sondela emkhunjini wakho uzophila Kunolo muntu angeke ulenze lutho Isiphiwo somuntu angeke usenze lutho sidala